Lo que anteriormente estaba conocido como Escola Polícia na Aruba, hoy en día está añadiendo más cursos para tour en diferentes ramos de justicia, desarrollando así a Aruba Justicia Academy. El último aquí acaba de presentar un otro curso nuevo, cual es uno único de nuestra región. Documentos herkennen, o sea, reconocimiento de documentos, un curso que está sin a persona que trabaja con documentos de identidad como para reconocer un documento falso. Koninklijke Marechaussee aduna el curso aquí principalmente para miembros del cuerpo policial, grenspolitie y inmigración. Aruba Justicia Academy arriba el conocimiento compartir un paso más leve y trabaja junto con Marechaussee para promover viajar ofrecer un curso de Train the Trainer para Aruba. El curso estaba teniendo una duración de 2 semanas y en el mismo momento expandir el grupo de interés y a invitar trabajadores del gabinete del gobernador, Dimas y Censo para seguir el curso aquí también. En el futuro tem planeado para seguir expandir y ofrecer el curso aquí en otra instancia para fora do gobierno que trabaja con hobby documentos de identificación, particularmente pasaporte, cual incluye banco y aerolínea. Nós estamos contentes com essa aqui mirando que acaba o curso aqui do Nabau de auspiciantes da Escola para Polícia e maneira você nós tem desenvolver para a Escola de Polícia vira instituto para full departamento judicial e você está contente com nós está one step nearer para nós lograr instituição da academia justicial academia maneira que já no futuro e você nós está otorgar certificado na diferentes participantes na diferentes departamentos na que tem a ver com o tipo de documento para assinar na para treinar personal como para reconhecer documento of documentação falso e com muito orgulho a ver nossa otorgar certificado aqui e me agradecer e participante passou em curso fácil e 2 semanas intensivo e me tenho que bisa ela cai na grade de e tudo. Meta etapa de futuro sale para fora de Aruba com o curso aqui oferecer na instância na outro país de nossa região. E treinarão que está recebendo o curso aqui, lota capacitar para dar o curso de reconhecimento de documento e assim na por o curso aqui de nossa região e seguir treinar mais gente para reconhecer documento falso. A começar que o curso de documento herkennen 2 anos passados e a trainer está o seguinte passo de desenvolvimento arriba e terreno aqui.